abalikola mirimu gye nga bw'ateekera ogikola ati wano idavaawo teniiwe osooseewo kyetwakola nankani odi niiwe osooseibwe oidagolola mwabayigayiga mwidalemesa abantu okola emirimu muleka abantu bakola emirimu nga babateekera ogikola eri abatebabitiriza amaani nga bakoze eki iwe bona kuona ekigandiiko le yali alikwana mukazi wabeene nga byonna bibingisa omuntu omukazi wo gwenaye munumba gabanga musaada mwina amukwana kuli anaikiriza ekyo oyina kitote oyaba ti mukazi onania mukazi wo era kino ndikomera abasaada ife tutambula kitulu bakulobera bulobere bati ati mulwanyi otalina ojja kwina musigiri wavayo waireno otalina ojja kumulira abasaada batambula kitulu kale musaada mwino waba ayenze mukazi wo munumba tatangawo nambera mbojire ku polisi kolina kumukuba ebiri mu bantu basirusiru omukazi akuleeteire ensonga daitaka nadda waka nga iwe okoba oti ensonga edonze mwene njadamba okuyamba ate n'omukazi yeena okwenda okumuyamba n'okutaaga ekiswa yakati sebo embuzi yeerya banange n'okwana kumukwana ajja akwane kuluya ku office ngeri abali kwenda abali kwenda mu office mutwale nere mwena timusu olowundi yata kumeza mpa amawulire nze ekibiina kya jema nga president wakyo ni Asmani Basalirwe yali member wa parliament wa Bugiri municipality kiri mu muntu mulala era kivire ekyakuba ebituli mu ndogera ya president Museveni eyaliwo wiiki eyo ku Lwokuna nti endogera president ezira kye yakuona ku kigasa ku bantu nti twasuubira president okwogera ku mafuta beeyi y'amafuta erinye twayogera ku president ayogere enguudo kyeddi gy'okolebwa twali twenze president ayogere ku enguzi eri mu bantu be ate alina kibino byaliiko bati kino ekisanda kyakuna ndolo mbuwazira kulambala ati be ekisinga kuntabula niba naife ababeeyita aba opposition okuvangayo nibawuudisa abantu tibogera ku sitting allowance nti bonabona badirya edodo basirika ekintu ekyokubiri bo bene bavaayo balaga eiwanga lyona nti tibajja kujja ku mukolo ogwo kuwuliriza pulezidenti kubanga ezira byajja kwogera ku biri mu makulu pulezidenti bwe yamala okwogera abaaliwo okumukolo baali bakaali kwogera ku pulezidenti byayogere n'abatabayireyo n'abali ku commentinga ekitegeeza bo baali batyaime ino nga bali muwulirizayo okusinga abaaliyo abo bagubaniranga ku TV kiboneka nange tulabye n'ensi mpa amawulire agali eidinda gano mbone bwenganinamu katusoke tumaliza agerage Kampala eriyoki ba ministers era nga ni muwala wo Lukiya Isanga nakadama bamaze okukuba ebirayiro era buti ba minister ayi mwabo ababiri tibabayireyo era tibalayire n'okwokuli minister wa education sports era nga n'omukyala oba first lady Janet Kataha Museveni yako amete ku Zoom mweno bamwenda no gwe banaza kwati munyarwanda owe mukono yaliza amaziga ayi wabweni yajira ku magombe ya magombe gani naga yanga ngaliro amize mugire jigema abana bali yakoba ati abakoba ne munyarwanda abantu bange baba no wano zena tera alikuba barabafudira kifo aye bambi ayenga okusosola kuno okuli mu Uganda government n'abatereyo mani kufa ino kuba na Uganda tujja kusosola gana ino ate kidale tobuzibu eri akatambi akalaga nti we bamuzalira butaleja nga mwena alikwogera me kambuze omunyarwanda aliment kuzalibwawa kumanyi omukazi gafune ndaka mnyanda kali gano ayina kwera kuzalira Rwanda but abanyarwanda bali mu constitution ya Uganda kati abuzibu kiye ngeri mu kiwa baze nandi munyarwanda ekinewunisa butinze mbagati njega tulomo kulingirira abayindi abaviirire bazalibwa wano twaira kwabo eriyo n'abana Uganda nga balina obutyami mu nsi edindi bo bakole batya bona bababingeyo muna tulemesa iwanga lya ife Abanyarwanda Bungereza alina obutyami eri abali e Saudi eyo bafuka na Waarabu eri abali e Kata nga bana Uganda wanga ekintu kyandibaire nti wasooka kuba muki mewa afuuka ki kuba ono yasooka kuba muna Uganda kyayi bano baliremera ino kwole mbole munyankole na yaleme isono buzibu ki batwale nere bona batumaze okwo oli mulamoji bofuna degree eyo kubiri ngolekera okuba omulamoji ngokuba otya tisobola kwegana yenze ndi wakabila kibano ntabandi mululu aliwa nze ntia omutwe oli muna Kenya
ndi munakenya waidira ku Lweire nifa baili ku Lweire era nimu abalemesa Lweire okolewa ate atoyogere ku Lweire oba olondoyira abantu abali ebugiri awo olesa amawulire ga Lweire oidi nga gavumenti yakompensating abantu abali ku itaka Lweire geri kujja okubita buti saawa dino kabiri kusenzeeko abantu abandi buli ku itaka Lweire yali eri kubita abali kulimirako abalimi embooli ebidandaali abalimi muwogo biki mwitako omwo yes kati Lweire kabiri bana bali kugizima kati gano waifwe tidi ku ekyo bali kugikola wendira ku mukibuga eky'Idinda bana abasubuzi mukatale ka Jinja Central Market wane waife akatwala obuwumbi n'obuwumbi bali kulirola amasanalaze bakoba nti kwali ku generator 2 aye generator eyindi bagirya generator ogwali gale kwali ku generator anti bagirya batya bajibedawo yabulawo tibaidi yajjawa oya yakola service kuba akatala ako bakakolanga kuli ku native kuli ITDK mwabuziza ku chairman Vini kubanga awona awali ofisi kumpi ni generator Vini na katukubire Vini atuge generator so abasubuzi bali omwo naddala abakozesa fridges enyama ya ibe so kompe namba ya Vini tonsina tobidi byoli kwogera Vini aba wae ba generator ja kugireta okay anti tulikoba tumukwenda kubuza tine yayi bayi tulikwenda kuba Vini asoyo tukati nali ganonga bali kujisitulawo mwami gundi ne yajibedawo kuba Vini tumwesiga kati generator gaba yesu marketing abajitwa neno wano omufuni katunoni Vini kubanga Vini ayi nga abantu ona batuwa omusolo bani ba Vini no abantu abali mu butale so oba mwaja mu police ebakumira security mwayiba yo TV ku police kaunta wene awaingira nga waliwo ne mundu mwatwala TV emana TV eyona chairman wefe uno wali na village mwami Vini uliotya baba Vini oye uliotya sebo ono ni mudofu ni mulwanyi mu program eno munange wekalangule wano me baba ngoli muketu likwenda kwogera ko niwe wabole buko katokuleke ali buko muno musada buko yafirwe buko amawulira aganasembayo